denunciando la situación. Hay que aplaudirlos a esos que están con la jaima ahí, pasando frío y pasando todo. Porque el lunes pasado, hace una semana, ocupamos la sede del PSOE, aquí la sede del PSOE de Valencia, y nada, y les pedimos unas reivindicaciones que reconocieran al Sáhara Occidental como país, que se lo transmitieran al gobierno central y tal, y nos desalojaron de ahí, nos echaron y luego pidieron perdón en un comunicado y diciendo que ellos no pueden hacer nada, que el gobierno central no les va a hacer, que no podían hacer nada. Entonces hemos venido aquí enfrente de la delegación del gobierno para seguir dando seguir pidiendo lo que merecemos. Como España es la primera administradora por ahora del Sáhara y no hace nada al respecto, sino mira para otro lado, pues nosotros estamos aquí acampando de forma indefinida hasta que haga algo España. نحن شباب صحراويين موجودين هون في اسبانيا، مقيمين في اسبانيا، حاليا موجودين في مقاطعة فالنسيا. نحن متظاهرين هون عادنا اسبوع، مقيمين في الشارع احتجاجا على ما يحدث في المناطق المحتلة وما حدث في المجزرة التي قام بها الاحتلال المغربي في قديميسي. نحن هنا شباب أو حقوقيين صحراويين يطالبون بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. في نظري أو في نظر كل صحراوي أو كل إنسان له ضمير أن هذا حق مشروع لكل صحراوي بل ولكل إنسان ولكل بشر، وإن ندعو إلى كل من لديه ضمير حي أن يساند الشعب الصحراوي في قضيته.